Amasimwe ndi Reverend Kato Martin kandi omulisa wa St. Peter Kakoba omu Greater Mbarara Archdiaconry omulebereze bwaitu bwa Ankole Diocese. Nsima Ruhanga munonga bwakasheshaka mwena abampurikize kandi abaliyo nibandeba aha TV West ntwenda kubakira kandi nsima Ruhanga wanjunire kandi okuyananjuna tinkagaruka genyima tinkefuzaga habwenshi yanje nawo ko byankoriye nibinji nebyandabizemo nibinji nahabwecho abaryoko abariyo nibatureba kandi abampurikize nimbasha gukora abariyo utakakira Yesu Kristo nko mujuni wawe akasheshaka umwakire atahumbagara gawe akorere bikuru kandi bisya nahabwecho nyenda kugabana nimwe kigamo cya Ruhanga kandi kiri omukushukurwa kwa Yohana eshura ne yabiri nemwe umushorongo gwe gwa katano. The Revelation of John chapter 21 verse 5. Okushukurwa kwa Yohana eshura yabiri nemwe umushorongo gwa katano nagira ati ogwo wabire ashtami aharwaju g'obukama wekitebe cy'obukama yagira ati leba nimpindura byona bisya kandi yangira ati handika akuba ebigambo ebi nebyo kwesigwa kandi ebyamazima yagira ati cyaho ninye Alpha na Omega uwo kubanza ubutandikiro n'obugarukiro oyiniriho nyamuhera busha amizi agari kuruga ahanshura y'amizi gamagara. Haleluya. Abishemwe Yesu Kristo aine mbabazi nyingi obundi iwe ompurikize kandi oliyo no ndeba nyenda kugarama amasikongu obundi no basa kuwine ibintu bingi ebikuremereyire obundi bikakuzibira okumanya Ruhanga obundi nikubasa kuba okuferwa obundi nikubasa kubugwa fizi obundi n'endwara etumire wajiro bwoba no kutina konka koli kumara kwakira Kristo Yesu okamutasa omumagara gawe ekigambo cyenji tugambira ngo ogwo Yesu Kristo owabira shitami aha kitebe cy'obukama yagira ati reba nimpindura byona bisya koli kumwakira kataho magara gawe nakwindura musya nakwindura shemire obundi nobasa ko turoine kiniga kwari kutaho magara gawe akwindura musya owaba ine kiniga kimurugamu owaba ryo murwani areko kurwana hati aba musya ngureba nimpindura byona bisya taro uri kubasa kwindura musya kureka Kristo Yesu nico yahereyo amagara ge akakufera ngo bundo kacungurwa okahindurwa busya nambwe na wishemwe mpurikize ninkweta kasheshaka kandi nkugarama mani namasiko ngo ari hogo uri kubasa kwindura musya niwe Kristo mwana gwentama wa Ruhanga nahabwecho kori kumwakira nakwindura musya owabira ryo musinzi ahinduko wa mani ahinduko wenjiri ya Kristo owabira ryo murwani agirira karirunji agira rukundo mu magarage ureba nimpindura byona bisya kandi yagumisa mu yagira ati ngo handika ahakuba bigambe bine ryo kwesigwa kandi nebyamazima ekigambe ekine cyamazima kori kwakira Kristo Yesu nko mujini wawe yataho magara gawe noreba magara gawe gahinduka abari kwenda kuhinduka muzo wa Yesu abari kwenda kuhindurwa busya muzo wa Yesu ahabwo kuba nori kumanya byawe kando Yesu Kristo go nori kubibasa mwakira kasheshaka ataho magara ganyu ategeka magara ganyu abahindure basya katushabe yebare ayimukama yebare ahabo kuba ori Kristo Yesu uri kubasa kuhindura musisi okamuhindura musya niwe rukirabona oturikweta kasheshaka ngo tayayirogwe oryo mu kitanda
otayayirogwe otine fiza habwa abana be ariyo narira ariyo nacura mwe warahanga umukono gwawe mbabazi gumuhiceho umutereho muhanda ho gutari ayi mukama hariho mwana yo mwishomero bundi akizire gukora bizamu bundi akora kubi mukama w'abakama ninkweshenjeza no mutayayire otahomagarage omugire mbabazi omuhindure musya ahabukwa ni wewe wenka uri kubasa kuhindura ibintu byona bisya uzomaka gitu ohindura mushijo ogo musya ohindura mucyaro ogo muntu musya ohindura umwana ogo muntu musya ohindura abebembezi bitu bihanga gitu abantu basya kandi mukama wikirize tweno gumenitwe otuhindure basya otuhindura abahikiro misho gawe haza hamuheru tuje tungura ubukama bwawe butawaho yebare abukwa wagamba nitwe usimwe imbisi guhebwe kitinisa kuri Yesu mukama witu amina.